Islıklı bası boğuttu qaytarатын tağamдар. Birinci retsep qara çeker және жуса yoruğu qosulgan бүлдірген жемісінің пайдасы. Жасалу әдісі. Кептірілген бүлдірген жемісі 500 грамм, жуса yoruğu 20 грамм, сәбіз urug'u 30 gram, 5 dana keptirilgen yumurtka sarısı. Bulardı bölük talqandap mayda yelekten ötküzüp 500 gram muzgan, 1000 millilitr su, 500 gram bal qosup kaynatıp vareniye jasaydı. Gününe 3 retten er jolu 3-6 gram jeydi. Islıklı basıp uuttu qaytaruğa çipalı. Dərinin qaldıq saqtарын tuz qosup qovurup qaltağa salıp qoğuktan ıslık ötküsü 15 günlük emdek barısında balalar çırığın emdep жазуға болады. Ekinci retsep бүлдірген 100 gram yağını kulpunay. Qara buruş 7-8 tal. Bularda untaqtap çənçip suğa qaynatıp işkisi çötölді tiyip tınış yolun aşıp ökpek qabınığının aldını aladı. Üçüncü retsep бүлдіргеннен 3 мысқал жау жұмырдан bir сәріні 500 millilitr ağarıqqa 5-7 gün çılağan son her günü 3 retten her jolu 10-15 gram işip otursa deneselsiz adamların denesini kuvvetlandırады, her tamakka tebette arttıradı. Biz bunu yerde retsep boyunca gana söylep oturumuz. Мысалы бүлдіргеннен 3 мысқал жау жұмырдан bir səhərə degen bolsa, onu Қытайдан келген оралман қазақ емшілері ғана біледі. Жалпы мына Қытайдан келген оралман қазақ емшілерінде ескі сөздер көбірек, ескі рецептер көбірек болады. Сондықтан дәрілік чөпті де солар жақсы таниды, және солар ғана жасайды. Бірақ бәрі жасайды деп айта алмаймыз. Aldamçığa urunup kalmауға көңіл бөліңіздер. Төртінші рецеп бүлдіргеннен 500 gram, қара шекерден 300 gramды қосып, варенье жасап қайнаған сумен күніне 3 реттен әр жолы 10 gramнан ішсе, ішкі секреция қызметін жақсылап, туыттан кейінгі бүйрек қабынуын, туыт желі қатарлы ауруларды емдеуге болады. Пайдасы уытты басып, ыстықты ісікті қайтарып, кіші дәретті молайтады. Ауруды тыныштандырып, өкпе қабынуының алдын алады. Дене әлсіздігі мен туыттан кейінгі бүйрек қабынуға ем. Клетка аралығындағы ісікті тазартады. Ішкі секреция қызметін жақсартады. Бас айналу мен өкпе әлсіздігіне берілетін тағамдар. Бірінші рецепт Arap jelmi. Bu Arap jelmi degenin qanday jelmi ekenini bilmedim. Nemese onun orusçasında bilmedim. Sonduktan Arap jelmi dep ayta vereyim. Onu tek Qazaktın eski emçiligin bilетін adamlar gana biledi. Arap jelmi muzgan және tüye жаңғағының emdik ürolü. Emdik çipası dep düşünüңіздер. Жасалу әдісі Arap jelminin 250 gramda suğa çılap жібігеннен кейін 250 gram tüye жаңғағы дәнін талқандап бірлікте қайнатады. Оған 500 gram мұзған 500 millilitr сары арақ қосып, Arap jelmi қоймалжың күйге келгенше қайнатады. Күніне 2 рет әр жолы 2 қасықтан қайнаған сумен ішеді. Шипасы қан аздықтан әлсіреп бас айналуға, жөтелге, өкпе әлсіздігіне, Kol ayaqtın qaqsağına, tuğuttan keyingi әлсіздікке, etekkirinin köbeyüne emdik ürolü var. Ekinci retsep kekkon balığı 1 dana, bal 30 gram, səviz 50 gram, kekkondu qovurup talqandap, her jolu 6 gramdan balga qosup səvizben birlikte pişirip gününü bir eretten her günü жалғасты şedi. Onun қызметі ökbe bүйректі қуаттандырып, әлсіздіктен айықтыруға шипалы ем. Үшінші рецепт. Мергия, рынсын 10 gram, tavuk eti sorpası 500 millilitr, bödeni жұмыртқасы 2 dana. Жасалу әдісі. Mergiyanı жуып тазалағаннан кейін, ұсақтап туыралған tavuk etini қосып пісіреді. Sorpasına pısқан
bödene jumurtkasını tağı kosup bayağı jağılgan otda jarty sagat kaynatkandan keyin jumurtkany jep sorpasını işedi. Her günü 2 ret çalgastyp bir neçe gün işkende ökbe jürek elsizliklerine yem bolady. Çötölge keňirdikçe kabynyna berilетін tagamдар. Semip kewip kalgan jibek kurtundan 2 dana, çayan 1 dana, jalbız 1 gram, ak kekire 1 gram, ak jürek 2,5 gram, ögöy çöp 1,5 gram. Koldanıverisi suğa kaynatıp gününe 1 ret içedi. Ekinci retsep koydun eritilgen kuyruk mayı 20 ml. Koldanıverisi maydı eritip çım ıslık кезінде içse soğuktan bolgan jötöldi basuğa kakırıklı bosat keňirdikçenin kabınuna em boladı. Jağı birinci retsepte, ekinci retsepte jötölge keňirdikçe kabınuga em bolatın retseptler. Endi sol jötölge keňirdikçe kabınuga em bolatın 3-nji, 4-nji, 5-nji retseptlerdi aytaýyk. 3-nji retsept sıyır nemesi koy sütü 250 ml, koy mayı 30 gram. Jasalıverisi süttü küydürmeyi pisirip koy mayın kosup sapırıp der кезінде içse soğuktan bolgan jel jötöldi basады. 4-nji retsept jarganattın keptirilgen eti. Sizler baykap otursuzlar mına kazaktın ejelgi yemi. Jarganatты bilesizler uçup jürötün çykan tektes kuşkoy. Jarganattın keptirilgen eti koldanıverisi. Keptirilgen jarganattın etin talkandap her jolu 3 gramdan agarakpen işip otursa uzakka sozulgan jötölge şipalı bolady. 5-nji retsept yılanның ötü 2 dana, agarak 500 ml. Koldanıverisi yılan ötün agarakka kosup 1 hafta bötölkede turgandan keyin gününe 2 retten tamaktın soňundan 20 ml içse keňirdikçe kabynymen jötölge şipalı em bolady. Sozulmaly keňirdikçe kabynyna berilетін tagam. 1-nji retsept jawın kurt 4-5 gram, yılan layıklı mölçerde. Barlygyny aralaştırıp talkandap 3 retke bölüp kaynagan suwmen içedi. Jawın kurt degenimiz elge kızıl çuvalçan kurtga jaňbyrdan keyin jer betine çıkıp bireleň dep jatatyn. 2-nji retsept tawuk jumurtkasy 30 dana, sirke kışkılı 1,3 litr. Bul jerde sirke kışkılı degen Kitayski uksus bolu mümkün. Koldanıverisi jumurtkany 15 gün sirke kışkılına çylap gününe 1-30 gün jeydi. Sozulmalı keňirdikçe kabynyga berilетін tagamdardın 2 retsepini ayttık. Endi 3-nji, 4-nji, 5-nji, 6-nji retseptlerini aytaýyk. 3-nji retsept jas sıyırdyň jaňa ökbesinden layıklı mölçerde alıp telep onu sirke kışkılına kaynatıp piskenden keyin gününe 1 ret 1 japyrakdan jep otursa kakırıklı bosatıp tınış jolun keňeýtedi. 4-nji retsept tüye sütü 5-10 litr, kışala 1-3 dana, kışala öňdelgen kışala bolu gerek. Kabygy kırıp tazalangan. Onu sizler jasay almaysızlar, onu kazak emçileri gana jasaýdy. Jasaýberisi sıyır nemesi tüye sütünden 5-10 litrde torsukka kuyup, oğan kışalany salıp, 1 täwlik aşytyp, 1 jolda jarty litrden gününe 2 ret içedi. Şer aldında äbden pisip algan jön. Kışalany 7-de 10 günde 1 ret awustyryp oturady. Şartly emdek barysy 2-de 3 ay. Kış günleri süt tapşy bolganda tuzdalmagan jas etdi bılkytyp pisirip, ülkende kesemen 1 kese sorpaga öňdelgen kışalany salyp, köbrek sapırsa kışalanyň aşşy dämi çygady. Gününe 2 retten içedi. Deneni kuwatlandyryp jötöldi basady. Denedeki kalsiy guramyny tolturady. 5-nji retsept kara uyasy 1 dana, ak bal layıklı mölçerde. Kara uyasynyň içine baldy tolturup, onu kazanga sargaygança kuwurup talkandap, her jolu
9 gram kaynagan sumen içse ökbenin erinde isigin emdöge paydalı. 6. resept untaqtalgan bala joldası 60 gram, untaqtalgan ağzürek 60 gram, Pletilla talqanından 240 gram. Pletilla degenin ne eken bilmedim endi su kazak emçileri bilse bilet. Barlığını aralastırıp tаңертең keşte 2 ret 9 gramdan kaynagan sumen içse ökbenin tesilüğünün aldını aluga emdek rolü bar. Bu yerde rol dep söylegiş bireudun жазып kaldırgan kitabı siyahtı emdek şipası var de buğunuzlar.